guys, welcome back to my YouTube channel. It's Puteri here. Macam korang dah tengok kat thumbnail, masa korang dah tahu kan konten pada kali ni apa kan. First of all pun nak ucapkan thank you so much kepada yang support and subscribe YouTube channel ni. And don't forget follow all my social media platform dekat YouTube, IG, TikTok and Facebook, okay? So tanpa panjangkan video, let's go. So sampai di sini saja konten pada kali ini. Kalau korang ada any suggestion boleh komen kat bawah, okay? Kalau korang suka jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye.